namke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya mga matsundzuka ku ku na nyimpi nga kona man hi to beef kahle between Hlawusikiza na DJ Gift, of course producer ya hosi ngove Mr Post. So previous mi nga ma hleketa hi fike ka section leyi DJ Gift anga vula ku Hlawusikiza wena voice ya mbuti. However hi karhi on because ka swin'wana of course around 5 ta May fike vona Hlawusikiza sa a respond after that. After posted this post, as you can see, evikele that video kwalano la ka performer leka birthday celebration ya psychology. By the way, video already ikona ifambisana na performance leyiwani previously endlini, of course. So if you got this statement, aku loko ku ri na hit swa ku olovela, that's why ni posta everyday the performance ma swi to veta hi swito ku swi ya ku ni to suka wala hi ku yena I ri yivi yena Hlawu na hit, so swi loko I kota ku va kha attend the gigs, va kha kuma the gigs, that's why I kota ku va kha posta na the performances like almost every day. So veki na ngusaka DJ Gift swa kala swinene ku posta the performances swi kahle hi la ntiyiso a ni mina as Mazatin fike na analyze swilo leswi nga tshamisa xiswona and then kha continue ta kombisa ku go ri hava hit o ta posta link ya iTunes every day akusere boss man ngeponi. So like ba DJ Gift a yena ka account ya DJ Gift. Yeah, so after also ngene ka account ya DJ Gift ni ku fikeni kuma ku ya dimension ku beka mtiso la ku beka mtiso. By the way, this account ya shona ba ntlheni xivona it's my spy account, so account le I like nchumu lini va ngani tirhisa ndla ku nga disturb with mata the notifications swa ka Facebook lo ngani la video man kuma yana magale, that's why ni prefer ku ngani tirhisa this account. So loko ke vona ka DJ Gift, of course va ka posta the link as his defense, of course after the project va kha ti humini by fire leswi ni nga fika ni swi vona ka defender hi swona hi ku yana magale. So hi leswi a vulaka swona Hlawu. So ku lala ntiyiso DJ Gift ta attended the events to hambanahambana mara a ni vona ka performer like a kha posta the performance ku ri ta latest. So by far I think no vona performance yin'we ntsena and a ku ri risimu ra khale leriwa. As you have seen, so ku ri kahle kahle swi kombi na ku DJ Gift kahle kahle na ku bukutela hi mintiyisi ntsena ka Hlawu, because Hlawu of course ka beef leyi i va kha tisa swilo leswi swi nga na the facts. So my ko yana mhaka leyiwa swi na ku swilo leswi swi pruvekaku like kombisa ti-statistics and stuff like that. Hi laha a boha ku hikokwala DJ Gift that's why ni ku se xo beha ku dlaya, because yena yes a nga va a winini ku hala na loko a kha a rhuketela na hi mhaka voice ya mbuti, mara i va kha boha the facts. Performance ya yena a hi vi hi kha hi vona, so ku hi swiswiwa Hlawu swi komba a ri ku beni, because loko se hi kha hi vona debate ya yena I debate leyi yi nga tiya ku ya hi leswi ni vonisaka swona mina as Master T. So swi tala DJ Gift a va kha posta ti-performance ta yena hi tinsimu ta latest. I think kwalani hi DJ Gift se hi ta kha I vuya, so because sweswo ku hlaseleni xiyisa lexiya Hlawu because already video ndleni guys, ndleni previously ya performance leyi ni nge na hi repeata. If I'm gonna say one tani kan vekele link on top comment hi leswo. After checking account ya DJ Gift hinkwayo the performance ta yena i ta ti-similar ta khale nse swi ni hlamarisile. Wa timbe ku kuma vanhu vo tata chintile eka ku tshama kona hi ri na vavasati vo tata taxi so yi ri ka swin'wana i fostele a ni fostele Dominic san'wa yi nga sala yi hlayela yini I sala a nga holi ku nona a ni byela bya se sala a nga holi ku nona